Yeah, because it's a daylight. No, yes, but it's very nice. It's very beautiful sunshine. Yeah. Yeah, and raka binagato ni nanta tomalatuna nanta grabita ni sagni kuha sasama to all the mothers Whoa. that are tuning in from home right now. Yeah. The kids are gone to school. Alright. And as parents are cleaning up the house, maybe sing-singani to come back, Dina. having a breakfast Yes. in peace Whoa. at home when the kids are going to school. Baka talaki na bikim diket sarwekanda ni sembol to kumain na be to lilito do ko sara. So nangon ko sember ni rado ni takadaka. And some are worried. Oh my God, I'll be late today again. Yeah. What will the boss say? Dina sara. Sara bertu kana bisito to sara de bukungan ni traffic jam. Iyo, dina sara. Iyo. Dina. What can be done? Can be done is come to work at the wrong time. Baka mengaw na dalato ni, baka ko rin may tigabuto ni Mbongilebu. Kaya baka ito nakamba ni Reda baka binaka may tigabu ni Mbongilebu, si Mbongilebu Iya. may tigabu kino na job. Menggan daw suka ni matakalayo ka na dalata po na traffic. Hindi na siya. Hindi na ya. Iya, Dona di na. sana. Oira na kampanye bango kento na bi tartar bi na botal ni bi kampanye. Kebala na job ya na job sarang ni modi. Bata orto na sinro ninggir ten total na pali pol ngona ya. Right. Bata ni lalotu, bata ni sindo may takatakin. Di na sara. Baka mo unless there's me sa sona pol ni takatakat. Iya. Na sa tingwe na ti karon na bungilew. That's a good idea. Yeah, Kaya true. outside the box eh. Iyo. Baka may sabi piso, bato tayo kital nga, nadaganda karang karapa. Iyo. So, kaya baka, ngas ni buli, rangan ni buli na ta, pero na, sar na, teka bunga na singa, Iyo. tiko na, bunon na kata, karasana, teka bunga na singa. Kasi nga, so sa transport mo na nga, ralimbi rote ni bunon na kata ka. Ay, nambulang. Ngunit tingin kay baro tayo bunon na kata ka. Iyo, basa mabinako. Okay. Iyo. Basa mabinako, di na paruta ka. Iya. Nakamba ni nga, meron baro tayo ka na meron timbal, Sa meron Lucy. totolian ni. Iyo. Meron karami na kanita, Ya dora baka sama dora ide bina kaya betul bumbu may babalang ir lis may babalang ila taka salah kutunga. Ala kutunga, iyo. Singambong sa kana dingue. Right. Kaya kami gibaya sa bali polo isu ba. Oh natuto ka sar baka uti na traffic jam na bitol ngunisal. Kaya sa wana idea do satu kulun singmay. Yeah. How about this like ferry transporting people from Nosori to Suba. Right. Baka na overcraft na kabaya Iyo. Se katamaran. Iyo. Bibengara men Nosori kisuba. Nawawala usar nga may kilikina. Iyo. Kasama na kilo na tikos restaurant nga. Rami Iyo. ka? Right. Somos ka. Iro na sobelo talabis baru teki anton na jeti. Iro na sombi USP baru teki na jeti na Super Point. Iro na sombi na CC baru Right. teki ka na jeti. Iya. Iya. Na bibuk sar pagli bukan ni traffic jam. Sa anta bakila na traffic jam ko sana pakai baki. Right. Traffic jam ko sana pakai baki. And another point to one listener Iyo. calling this morning, we called this morning. Dara point labeta taga mo kuya Iyo. If only baka malata ni soer wanto tunga Iyo. and anon nakalalay sarli ranga ba nga may tao ni baya Iyo. meron may pagreso na ka kaya wala nga merawara ka nga meron na nga nalagada ka kinabuli. Right. And then after that, then Yeah. they'll come. Right. But they will also time Yeah. the opening of the shops. Don't worry. And na store, ndakila $1 na diwa Yeah. So kanda rin kita take we can work our time. Yeah. Merinda sulital nga nga lalabir na ngolit ko minadakadaka. Pati kina buli merayado may enangaw nandono. O deme si dapat numurai kaya baka mesa daya do na rumo na puro ni takatak. Kenda endo na rumoya unalinga ngungo nungu ngangalo tiningo unalabeli ngene pa kayo. And why? Balik na po na lew kaya bakanda pa iya endo na talaga na lenga o di na O deme may mga rin may bale. o di na bibalo may bale o di na baka tao ti ko may bale. Lako may wele ti ko ike tao tala ti ko may bale. Iyo kake de fans ko ya. May wabo kire sa mawi ke sa kami de kebe ko yo may bale. Kami ti ko si It senga. doesn't matter diba? because your clothes will be at home. Yes. Iyo mo kebe Ikaw mo 2 weeks na puro ni job. No, you just have to go back home. The Messi. And na go. And Na na go. workplace is just for work. Kaya I have an idea. Oh, Maybe she should after 9 o'clock, 10 Yes. o'clock, melalabale la koy bale. O singa listal may. O di ti ko may bale. Be by yourself. Melay nga lili. And this is okay. Sa wala nga ni kultura nga siya sa facing this problem. Yes. Okay, this problem too is becoming a national what you call it? Disaster. Yeah. Yeah, national problem. It's a national problem, eh. yeah. Abang mo tindi doon meron to na Ricky na tambanan ni planning. Right. Eh nanon tabi tulong ni sala. Baka kira so naka
karon ni bisultaki me looking towards 15 years from now. Right. Na dapat tunan tamo no suba ke no sorry. Lutoka bataki nanti. Lutoka is the worst, but in Yeah. Donga there's only one road to Lutoka. Yeah. Unless you go past Natambua, then you can baka mo sa Yeah. sort of bypass lalay Yeah. siya. Kaya baka sa and feel 42. Iya. If not, saya nga, warin betanga sa rin number mambalo besar. Going to Lutoka. Same thing to Lambasa. Iyo. Lambasa when you come from Vulovi side, Iyo. from the FSC side, and also from Nasekula side. Right. Oh, one way town, Iyo. Yes. It's very hard because most of the school, like All Saint, Iyo. most student from this side, like Nailawa, Wesavulu, Nasekula, Tuatuan, Delay Lambasa, Yeah. they go and schooling Swim. that side. So they have to Okay. come from Through. there. Right. If no, you walk from there only for the trim line. That's a crosscut. Na ngunisal ni stima. Oi. Vidi muri, nta kunisto muri. Iyo. But why do the tractor go in the middle of the town? Because of the sugar. Without the sugar, without the sweetness of your carry on. Why can't the tractor follow the tram line? Because the tire. Okay. Because Change the tire. The tire. Tatataya. Because the tire, Yeah. it's different. Okay. The train tire is different from the car. Change the tractor tire to the steamer tire. And one thing too, if like before, Yeah. like before we used to have zoning, like students they go to the school that are near them, Yeah. like they don't have to travel far. Yeah. This will also contribute to the less traffic jams, and you know if and also the workplaces. What about if I want to go and schooling that side? where Where my mom is, we staying here. where are you staying and which If- school you want to go If to? I'm staying from Nausori, I want Yes. to come and school in Nasinu Yes, because my mother is teaching there. I want to come together with my mom. yes, that can be okay. But what I'm saying is, Yeah. that's one way Yeah. we can reduce traffic in So the for morning. example, the students going to the senior secondary school, the zoning starts from where to where? Clameron yung matata. Nasinu Secondary Yeah. School. Zoning. All those that are living near Nasinu areas, Right. they can go to Nasinu Secondary School. Okay. Like if you are living in Samambula area, Yeah. you can go to Gospel High School, you can go to Super Sangam, you Right. can go to Jena Ryan, you can go to St. Joseph, you can go to Right. Maris Brothers High School. Yeah. There are schools nearby. Right. So- Then there's another problem, Yes. What problem? Most of, take for an account, na we Nasinu Secondary School, say Nasinu Right. Secondary School, only a certain number of students living in Nasinu area going to Nasinu Nasinu Secondary School, yes. Like 25 Form 5, like 30 Form 6. Right. But the majority of those the students Yeah. are living in Nakasi area. But there's only a few schools in Nakasi. Right. So talaga ba na tumay? Iyo. Iyo. Sana kayo do iyo. Okay, ato naka Iyo. na redes ko na Vilutaki. Ada bita pa resyon nanto ng ngongo. What do you think the Messi? The traffic jam in Subanusuri. The traffic jam in Subanusuri, it's become a habit. Right. I love it. Because I can't change it. Sarang nga nakakasi. Yes, Yeah. true. If we talk from here, talk from there. Yeah. Kaganda ka masanda po sa tutuan ni pamalu at tao nga pangaliw na chingam. Alam mo? Na chingam. Tawaliw na snacks. Na cruise ta ka tuwa malu. Nawatimay. The amount of cars on Nawatimay our na po roads. sa. Nawatimay na mata may naweli. Kailan mo na kanda na matuko na planning ko ni salah sa anda po dito. Ikaw may kanyang bakingo. Iyo. Isa nga ba? Nawatimay. Ako ko na hote. Nawatimay na numubosa. Nawatimay na kakase. Namata may numueli. Na traffic na lako nga. Sali po may na lori. Sasawin na ka. Iya, may tasata pa man dahil may tutuay. Okay po, samantala sa resiri batawas sama na naway. Iyo, sama na way. May Dali mo tasata. na po sa sama na may naway. It's a headache. Iyo. Sandali tu. Kauli na pa ni Welly. Sera yang baki yang binaka Martin West Geutakira yang binaka. Sinite.
Sinaite, yan binaka sinaite. Taniela, giwa kalo, yan binaka kalabeti ropa, yan binaka. Pito tawake. Oh. May 8 ni Rod Rewanga, Cersei ni Turanga, Sige, kerto na sinaite, bubali, yan damo na binaka. Yeah. Ratu tahu, nanu nilolom masih ada butuh nganggo. Kenapa boleh besar? Então ngona tata tu ngona bridge. Keo bambauta, keo sa dingoma. Iya. Keo sa sere ke tuku na ne buru. Gona ser, na sere. Naka, binaka. Iferimi mbalen roka. Ito ket sarna leni kormay wala tuwa na bandua, way nimbuka, ni Anra. Hehe. May Northern Sorry, LM69, sama boleh mikir na binaka. Ada benak turun naik. Tanyala buat anda binaka. Rudi bere anda binaka. Ele si tine tukana anda binaka yada sabe kandavi mai sekaka. Sekaka men. Mia umbulare mai sekaka. Abono ni tobu hamida. Tobu, Alonga ni tobu. paini. Inga re. Alright. Right like hataka setaka nonta live na matani koa na bitoko nei